Dobro veče, poštovani gospodine Počiću, poštovani gospodine Mišiću, uvaženi članovi Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Aleksandar Nevski iz Subotice i drugih subotičkih kulturnih udruženja, hvala vam što ste došli ovde večeras. Uvaženi direktore Fondacije Danilo Kiš, upravo, eto, moje ime je Sava Stamović, ja sam šef kabineta gradonačelnika Subotice i čast mi je da nas obratimo ovom prilikom i da vas pozdravim u ime gradonačelnika Bakića. I eto da izrazim da grad Subotica apsolutno podržava ovu izložbu, eto uključili smo i našu gradsku fondaciju Danilo Kiš da upravo u njenom istorijskom prostoru našeg Sokolskog doma ovde ona bude i otvorena, a ona je otvorena upravo u susret 10. oktobru, danu oslobođenja Subotice u Drugom svetskom ratu. 10. oktobra 1944. godine snage Trećeg Ukrajinskog fronta Crvene armije razbile su fašističke i nacističke snage u gradu Subotici i nastavila dalje oslobođenje čitavog prostora, dalje prema Batini, prema Baranji i Slavoniji i poznatim događajima koji su se odvijali tamo na Sremskom frontu. Gospodin Mišić je napravio jednu malu greškicu kada je pravio promotivni materijal, pa je stavio da se ovo sve danas dešava povodom Dana grada. I nije mnogo pogrešio, zato što je 10. oktobar zaista je bio Dan grada Subotice od kraja Drugog svetskog rata pa do nekih 90. godina 20. veka. I to nije bilo slučajno, jer je to jedan datum koji je ključno spasao zapravo Suboticu od jedne tužne sudbine koja bi je snašla da je taj režim koji je tada postojao, koji je bio zločinački, šovinistički, nastavio da postoji. Mi ove godine, 2021. upravo obeležavamo 80 godina ili 8 decenija od početka te agresije fašističkih sila na Kraljevinu Jugoslaviju, kada je, dakle, i Subotica se našla u aprilu 1941. godine pod okupacijom fašističke sile Hortijeve Mađarske. To je ono što je 1944. godine skršeno i prekinuto od strane Crvene armije i naš grad će, iako 10. oktobar više nije dan grada, uvek i gradonačelnik Bakić izuzetno polaže na tome da zaista 10. oktobar je jedan od datuma u gradskom kalendaru koji je od najviše važnosti i kojem pridemo onaj značaj koji on zaista i treba da ima. A eto, udruženja poput Besplatnog puka i srpsko-ruskih udruženja zaista tome mnogo doprinose i mogu da kažemo da ćemo kao grad učestvovati i u pokretu Besplatni puk svakako sledeće godine, jer ima mnogo ljudi u Subotici koji su se borili pružali otpor prosto fašizmu i nacizmu tih godina. Ono što isto želim da kažem kao neko ko se interesuje i prosto voli rusku kulturu je da je izuzetno lepo videti ovo ovako sažeto svedočanstvo o velikim ruskim piscima koji su bili učesnici Velikog otadžbinskog rata i zaista se vidi na ovim panovima da je to bilo zaista jedno sve rusko pregnuće i rusko i svih slobodnih naroda koji su bili deo Sovjetskog saveza, koji su učestvovali u tome i to je jedno jedinstvo koje je postojalo u svim ruskim intelektualnim krugovima, bez obzira da li su oni bili bele ili crvene provenijencije, da li su bili pobornici komunizma ili nisu, svi su naprosto želeli da se Rusija odbrani, da opstane, pa tako imate i čuvenog Ivana Iljina, koji je jedan od najznačajnijih mislilaca prosto te ruske demokratske i carističke misli, koji je odbijao na svaki način bilo kakvu saradnju sa neprijateljima Rusije kada je počeo Drugi svetski rat, velike kompozitore i drugi ljude koji su živeli u dijaspori ruskoj, koji su bili iz bele ruske emigracije, prosto koji su patili sa svakim danom kada je Rusija bila pod okupacijom. I to je zaista nešto što je dragoceno i što svedoči, ja predlažem i svakom ko, verovatno ste čitali knjigu Nesvetija sveti od episkopa Tihona Šarpunova, tu možete da vidite iskustva tih monaha sa kojima je on bio u manastiru, u Pečorskoj lavri, ako se ne varam. Tamo imate mnogo tih iskustva da se vidi da su ti ljudi koji su bili ljudi crkve, koji su bili monasi, isto učestvovali masovno u Velikom otadžbinskom ratu i branili prosto veliku rodinu Rusiju od onih koji su hteli da je unište. I to smo mi kao narod iskusili i u našem Prvom svetskom ratu i zato je dobro što obuhvatamo sa Besplatnim pukom i taj naš istorijski period, jer takav stepen jedinstva smo mi imali upravo u to vreme. Tako da, ovo je jako važna manifestacija u susret 10. oktobru i mi ćemo se uvek truditi da i u narednim godinama upriličimo ovako nešto i da u saradnji sa
svim, kako institucijama poput Ruskog doma i sa ambasadom Ruske federacije, tako i sa svim udruženjima i pokretima koji baštine ove divne istorijske tradicije, da upriličimo nešto u susret 10. oktobru i da obogatimo prosto sadržaj koji jeste dan našeg oslobođenja i opstanka prosto onih vrednosti kojima je Subotica uvijek bila posvećena. Hvala vam puno, uživajte u izložbi i vidimo se i sledeće godine na sličnim događajima.